সদায় ওলাই ওলাই গধূলি সময়ত নোলালে ভালেই নালাগে। আজি কাৰ লগতনো মাল টপি ধৰোঁগৈ জানো। অঁ ফেকা আহিছে দেখোন, ফেকাকে লগ ধৰিছা। নকবি আৰু দিনটো অকল কাম কাম কাম। এই কামখিনি শেষ নহয় মানে ওলাব নাপায়। এই গধূলি গধূলিহে মই সদায় ওলাই আহোঁ আকৌ। গধূলি গধূলি ওলোৱা অভ্যাসটো আছে নহয়, অলপমান দি থৈ আহোঁগৈ। ব'ল নহ'লে দুইটাই যাম। পিছে হেৰি নহয়, মোৰ হ'লে আজি এটকাও নাই, তই আজি খুৱাব লাগিব। তই খোৱালেহে আজি খাব পাম, নহ'লে মোৰ এটকাও নাই। আজি বাকীলৈকে খাব লাগিব নহ'লে। কত মানুহে খায়, আমিনো কি এদিনহে খাম। সেনেকে তোৰ ঘৰলৈকে যাওঁ বৈ আকৌ, সেইখিনিকে দুটা ভগাই মেলি খাম আৰু। তই পিছে আগৰ নিচিনা আজিকালি খাই লৈ হালা গোলা কৰ নাই। পালোহি। এইজনী কোন ওলালহি আকৌ। इस गांव का नाम क्या है? मधुपुर है। यहाँ रिक्शा शिक्षा मिलेगा क्या? नहीं, यहाँ खुजरे जाता पड़ता है। मुझे एक रिक्शा चाहिए, प्लीज आप लोग मंगा सकते हैं? ओए फेगा ছোৱালীজনী দেখোন বৰ ধুনীয়া, মাত খাও বৰ মিঠা। তাকেহে ইমান ধুনীয়া মাতটো, এনেকুৱা মাত আজিকালি নুশুনাই হলো নহয়। हमारे यहाँ रिक्शा नहीं है, हमारे यहाँ ठेला है, ठेला गाड़ी। वो क्या होता है? कैसा गाड़ी है वो? 200 क्या है, 200 क्या? यहाँ लोग उठता है और कोई ठेल के जाता है। मतलब यहाँ ठेला मिलेगा? हाँ, हमारे यहाँ ठेला नहीं, ठेला है मगर गाड़ी नहीं है। ओए फेगा এইবাৰো এইবোৰ কথা বুজি পাইছেনে? পাব আমিও তাৰ নিচিনাই কৈছো নহয়, হিন্দীতে কৈছো। मतलब यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। ओह माय गॉड, अब मैं क्या करूंगी? तुम कहाँ जाता है? ओए फेगा মাতটো শুনিয়ে দেখোন কিবা ভাল লাগি গৈছে। ঐ এনেকুৱা ঘৰত দেখোন মাত শুনিয়ে নেপাওঁ। মানুহজনীয়ে সদায় এনেকৈ যদি কথা ক'লেহেঁতেন, জীৱনত কেতিয়াও দুখ ভাগৰ নহ'লহেঁতেন। यहाँ की पोस्ट ऑफिस है ना, वहाँ मुझे नकड़ी लगी है। माने ऑफिस तो जी चिट्ठी अंता देता है। हाँ, वहाँ ही मुझे पहुँचना है। जल्दी से जल्दी मुझे ज्वाइन करना है। इमान जल्दी पता है तो मेरे पीठी में ही उठता है। नहीं, मैं ही दाव पुला लेके जाऊंगा। आप जाओगे ना? पता नहीं, आप लोग मुझे जैसे भी हो ले जाइए। जल्दी से मेरा ऑफिस ज्वाइन करना है, नहीं तो मेरा नौकरी ही चली जाएगी। आओ मोर लगते आओ। ओह माय डॉग्स, मैं ऐसे नहीं जा सकती हूँ। नहीं, मैं पैदल ही चली जाती हूँ। आयो इमान धुनिया मात, हाय लाख অপেশ্বৰী। নকবিয়া মাতেই শুনিবানে, চেহেৰাই চাবানে, ইমান ধুনীয়া। মাল নোখোৱাকে আজি নিচা লাগি গৈছে দেই। কিবা এটা ভাবিয়ে ভাল লাগিছে বুজিছ। এল পি স্কুলখনৰ ওচৰত যে থকা ডাকঘৰটো, সেইটোতহে চাকৰি কৰিবলৈ আহিছে। এইকেইদিন চিঠিকে দুখনমান পষ্ট কৰিবগৈ লাগিব বুজিছ। তই মোলৈ, মই তোলৈ চিঠি দিম ন, তেতিয়াহে আৰু বৈ ঈশ্বৰৰ এটা গলিয়ে মানে। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল,
মোৰ এই ভিডিঅ'বোৰ চাই আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে পাই থাকিবলৈ মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। থেংক ইউ।